Ade, ajangnya enak saja nih ki, tiang pun warak nganti ngajang. Nggih, ngete tiang terus semua, tiang pamit nggih. Halo, Ade. Iya, Pak Yang. Main agak malu. Engkan Yang. Ada perlu bantu kami Yang. Kene Ade. Tiang dia tulung nih ben cepok kan. Mumpung jadi malam minggu, begitu tiang ide tulung jangan pang indang mak nulung tiang ben cepok kan jelas nih. Ditulung napi nggih? Mungkin memang malam minggu, napi nih dan yang mantu ring hari niki. Kene deh, pada nu mah tunang aja, luxury tu, misalnya nu, pada yang ini, tunang pada sport lah, anggota yang malam minggu nyanan, pada aja tiang nali. Oh, nilai tunangan. Ya lu. Ten sih dah cek kenapa lu mulai gede nih. Maksudnya ten, jadi coba nih. Dah.